Azır bir nerse izildеп atam. Peygamber aleyhisselam hadislerinde gelet, kıyamet yakın kalganda erkekler azayıp ayallar köpeyet. 23 ayalga bir erkek tuş keletdi. Bu kayaktan gelet bilesiңер mi? Erkekler azayıp köpeyipten emes. Erkeklik kasiyet bargan sayan azayıp atat. Erkekler jana testosteron degen azayıp atat, barıp oturup erkeklerdi kasiyet azayat. Barıp erkek degen bala törölbey dagala turmakta bir turgany. Antkeni bizdin жашоо tartibibиздин bardыгы erkekler жашоо obrazын buzуп койду. Azır üylөнгөндөрдүн 3-төн 2-синде жыныстык мамиле жок дейт үй бүлөдө. Эмнеге дегенде ушундай проблема пайда болду дейт. Ошол барган сайын көбөйөт дейт. Анткени жашоо образ бузулду, даватка чыкмай, жок педал жамат, жок башка жок, эч ким баспайт, бардыгы зона комфортто жүрөт, бардыгы эртеменен башка кылат, кыймылдабайт, анан барып отуруп, буттар иймеген, эчтекеге жарабаган эркектердин бир армиясы пайда болуп баштап атат дейт да. Ана биздин жеп аткан тамактарыбыз, Кытайдан келип аткан тамак